Hello bakunzi ba Brilliant bya Benja TV byose ni kimwe, kuko rero wa mwanya tugiye kubagezaho amakuru agezweho mu gihugu no hanze y'igihugu, tugiye kubasangiza amakuru y'uwitwa Mwitende Abdul Karim wamenyekanye nka Burikani. Muramuzi ku mbuga nkoranyambaga abakoresha za TikTok cyane. Ubu ngubu akaba yafunzwe azira, yatawe muri yombi ku cyumweru gishize, yatawe muri yombi azira gupfunyirana abakobwa be baje kumusura. Yari yabategeye moto baje kumusura iwe mu rugo arabafungirana, akaba yatawe muri yombi na RIB. Bikaba biri kuvuga yuko akaba yabafungiranye, akaba ari gukorerwaho iperereza icyatumye bafungirana Burikani na buri nguni, ariko uwo bita Burikani niwe wabikoze. Abizi baramenyekanye mu myidagaduro nyarwanda, batawe muri yombi rwose. Amakuru ari kuvugwa hano hanze niyo makuru turi kubagezaho twakandagiye. Tukaba turi bukomeze kubakurikiranira inkuru ku bintu biri bugende 5/5. Akaba ari ubukwe bwabereye i Karongi kuri Chateau La Marara. Iyo ni hoteli bafunguye ejo bundi, nta gihe kinini giciyeho bayifunguye. Ikaba yarabereyeho ubukwe bw'uwo bita Haji, muramuzi, ni ukuri ibintu by'imishinga muri Gorilla. Muramuzi abakurikirana imbuga nkoranyambaga n'imyidagaduro muri rusange na siporo. Ubu ngubu bikaba biri kuvuga yuko iriya hoteli ishobora kuba yarabakiriye nabi, hakaba harabereyeho n'amabara kuri iriya hoteli. Yakira abantu 24 kuraramo, abo ni abararamo. Hoteli isa neza, abatayizi mugende muyirebe. N'iyindi Element Roskana Bruce Melody bakoreyeho indirimbo bise Fudetwa, murayizi, yaramenyekanye cyane, yabaye mega hit. Iyo hoteli bikaba biri kuvuga yuko hari ibirego biri kuyishinja, bivuga yuko itakira abakiriya neza, nyine yabakiriye nabi, kandi ubwo bukwe bwabereyeho bwatwaye amafaranga arenga miliyoni 40 z'amanyarwanda. Hari ibyamamare uwo bita Naomi, Michael Stefa umugabo we, n'abandi bose n'abandi batandukanye. Akaba ari kugenda yubaka izina iyo hoteli, ariko bikaba biri kugenda hagaragaraho ibintu bibi, yuko itari gukora neza, yakira nabi, ifite serivisi ziri hasi.